Selamat pagi, izin melaporkan patroli rayon melaksanakan giat sebulan mendapati ambon-ambon Medan yang berkumpul sambil miras di wilayah Tuminting. Situasi aman terkendali. Buang yuk. Sampai habis. Terus. Udah habis. Sampai habis semua juga buang. Ya, buang. Yang meminum tanpa umum ini. Patroli rayon melaksanakan giat sebulan di wilayah Pokas kawasan mendapati ambon-ambon Medan yang berkumpul sambil miras. Dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan. Situasi aman terkendali.